Om Swastiastu. Inggih semeton titiang sareng sami, matemu malih sareng titiang Citra. Rahinane mangkin garji te pisan manah titiang riantukan wau pisan titiang miragi orti puniki silih tunggil puniki sawitran titiang semeton sastrawan sastra Bali modern sanes seneng ngawi puniki ngemolihang penghargaan sastra Rancage 2022 sireke punika Gus Weda Sanjaya. Selamat nggih Gus Weda sanes sampun ngemolihang penghargaan sastra Rancage 2022. Buku sane ngemolihang penghargaan sastra Rancage kekawian Gus Weda puniki memurde punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal Pekak Dompu. Puniki silih tunggil pupulan cerpen utawi satu bawa. Titiang medue puniki bukunya nih. Pengabdian titiang ide dane sareng sami sampun medue puniki bukunya nih riantukan makeroras cerpen utawi satu bawa sane wenten iriki becik-becik pisan ceritanya nih punika taler lianan ring ngemolihang sastra Rancage buku punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal Pekak Dompu puniki ngemolihang Jayanti pinah ke Jayanti ring wimbekare gerip maurip sani kemargiang oleh Pustaka Ekspresi sampun terbukti puniki becik-becik pisan. Titiang rahinane mangken jagi ngewacen silih tunggil cerpen sani becik ya sani becik pisan puniki sani memurde memen tiange demen memitre. Inggih, terus biar sanggih semeton titiang. Memen tiange demen memitre. Tiang nawang memen tiange demen memitre uli dugas tiang enu cerik. Tiang kain nepukin memen tiange mabin ajak Pak Tut di dajan sekolahane. Pak Tut tuah tukang sampat di SD tongos tiange masuk. Memen tiange sebilang wai ngatehin tiang masuk. Tugas tiang nengok, ngenggalang memen tiange bangun tur ngorahang sedak mecande ngajak Pak Tut. Tiang nu cerik, kewale tiang nawang, anak kelih tuar mecande mabin-abinan. Subekelihan tiang nawang memen tiange memitre ajak Pak Pan Balon. Supir bemo ane setate ngateh memen tiange memeken ke bajre. Tiang nawang sewireh sebilang ngatahin memen tiange teke uli memeken Pan Balon sesai singgah di jumah tiange ngideh kopi. Buine tugasi tiang SMP sebilang masuk numpang bemone Pan Balon tusing tahen bangemayah. Pepes iya nyambatang. Ade supamayah man, bang Pak mimine dogen. Ya diapin sambil ngekedek tiang nawang. Iya tuar mecande. Buin ngancan ngedenang dugase tiang SMA, memen tiange memitre ajak Pan Sudame. Timpal memen tiange ajak kemeburuh proyek bangunan. Pan Sudame cerikan ajak memen tiange mirip iya meyaban ajak Pak Man tiange aden memen tiange ane paling cerike. Tiang tahen metakon, ngude memen tiange ngai takilan dua ngungkus mekire meburuh ke proyek. Memen tiange nuturang meslisi ngabe takilan. Kewale tiang nawang ane gaya nange takilan tuah Pan Sudame. Dugasi tiang kuliah sube zaman ngisi yang HP dugasi ento. Memen tiange masih sube melajah ngisi HP. Dugasi ento memen tiange sube suwed dadi buruh proyek. Iya pepesan yudagarin cengkeh ajak kopi di desa adepe ketabanan. Ditu ada pengepul ane nampi cengkeh lan kopi ane abene teken memen tiange. Dadi sodagar, memen tiange ngelah tas kompe ane setate neket di bangkyang nih. HP ne setate neket masih ditu. HP ne tuare tain joh pejange. Nadak sare dugas tiang mulih uli buleleng, memen tiange sedek manjus. HP ne meklenting ada SMS mecelep. Iseng tiang muka ada SMS uli Pak Nia. Misi mesayang-sayangan raus nih kengken cara raus tiangnya ajak demenan tiangnya di kampus. Tiang nawang Pak Nia ento mitran memen tiangnya jani. Ngenggalang bales tiang SMS ento. Pah nyoman nagih meli pulsa 1 tali. Mamah sing ngabe pipisnya di gudang tonden cairange ajak Bukman.
Pah beliang jep nyoman pulsa malu. Gitu tiang ngetik nutin gayan memen tiang yang ngeraos ajak Pak Nia mitrane. Pak Nia nagih nomor tiangi encol kirimin tiang. Lantas tiang orang debuen balese SMS nih nyoman subuh bangun. Lantas SMS itu hapus tiang. Meklenting di HP tiangi pulsa 1 tali mecelep. Tiang kendel. Tumben tiang demen memen tiangnya ngelah mitre. Jani lakar alien buin selah ngidih pulsa ajak mitran memen tiangi. Kewale tusing mekelu tiang mulih buin abulane ali-alin tiang nomornya Pania lakar buin idein pulsa subut wara ade. Mirip subuh hapus ajak memen tiangi. Mirip subuh gantina dane aji adan anak lenan. Apa mirip memen tiangi subuh ngelah mitrane len. Tiang tusing mahan buin ngidih pulsa. Mekelu subejani tuara tayan tawang tiang mitran memen tiangi. Memen tiangi sibuk kememaui milu seminar motivasi. Telah pipis nih uli nyudagarin cengkeh miwah kopi anggone maya seminar. Seminar nih di hotel. Seminar motivasi kewale misi unduk ke dewan-dewan. Di ruang seminar memen tiangi melajah nuluh api. Melajah nuluh belahan botol. Melajah megenepan. Sukat ento memen tiangi memutih. Sebilang ade mebakti ke pura. Memen tiangi mepaya sarwa putih. Kamen putih, kebaya putih. Pih tiang demen masih nepukin. Miribang kenahnya masih suba putih. Mirip memen tiangi jani suba tuare demen memitra. Ibi lemeng memen tiangi ulang tahun. Tuohnya suba 6 dasetiban. Tuare kerasa memen tiangi suba tua. Tiang masih suba sayan tua. Tiang ngajak kurenane lan pianak-pianak tiangi mulih ke desa Kawiswara. Abang tiang memen tiangi tumpeng apang meciri ulang tahun nih. Apang meciri masih di desa, memen tiangi ngelah pianak ane pola hidup nih suba cara anak kota. Di desa tiangi tuara ada anak inget teken ulang tahun nih. Memen tiangi dogen anak tua di desa Kawiswara ane ulang tahunan. Kendal memen tiangi abang tumpeng ngencolang iya nyemak HP lan motrek tumpengi. Tiang demen nepukin memen tiangi demen. Kurenan tiangi demen nepukin tiang demen. Panak tiangi demen si nepukin tiang ajak kurenan tiangi demen mekejang pada demen. Sedek mekejang demen memen tiangi mempelalian ngajak pianak-pianak tiangi. Megending-gending di ampike bedaje. Meklenting ada WhatsApp di HP memen tiangi ane pejange di dhuwur meja di balai lot. Iseng buin tiang muka saget ada WhatsApp uli Pak Gede. Males pesan uli memen tiangi. Mare tulih tiang, memen tiangi ngirimin foto tumpengi ke Pak Gede misi pebesen. Wi ge ultah lo jani. Pak Gede males. Wah, selamat ya sayangku, hadiah menyusul. Buin tiang nawang, Pak Gede mitra memen tiangi jani. Ngeruduk tangkah tiangi nawang memen tiangi enu doken demen memitra. 6 dasetiban subetuh nih. Kadirasa sube pak pesan tangguh pejalane dini. Enu masih dedemenane memitra tuare ilang. Das tiangnya batang HP-ne kewale tiang tusing nyak ngai ilang demen kurenan tiangi. Tiang tusing nyak masih ngai ilang demen pianak tiangi. Geleang tiang gedeg basangi. Buin pacaang tiang kenyem tiangi ya diapin tangkah tiangi ngeruduk. Buin lawanin tiang mekenyem. Buka kenyem tiangi dugas memen tiangi ngorang mepelalian mabin-abinan ajak Pak Tut. Tiang ngelawanin mekenyem. Buka kenyem tiangi dugas pan balon tusing ngemang tiang mayah bemone. Buka dugas memen tiangi ngorang meselisi ngai takilan. Buka kenyem tiangi masih ngidih pulsa teken Pak Nia. Lawanin tiang buin mekenyem. Peteng nih. Pianak kurnan tiangi sebuah pada sirep. Alih tiang memen tiangi di balik lot. Dawanang tiang angkiane apa ngidang entek tiang metakon. Ngude nu demen memitra me. Ngude metakon keto. Ngude tuare ilang demen memene memitra. Apa bakat? Meme man awak memene di mitran memene.
Mekelu tiang mendep minahang raos memen tiange, tuare midep ban tiang resepang raos nih. Tiang ngenjit ruku siup tiang kerebusang tiang andusne atelahan isin tangkah tiange. Buin dawanang tiang mangkian. Apa bakat meme uli patut dajan sekolah SD nih? Meme man kulit mulus. Yen uli pak balon supir bemone, meme man seledetan natit. Matan meme ini jelih. Pan sudame, bibih meme ini tipis, kenyem meme ini manis. Pania, bangkiang meme ini rengkiang. Yen pa gede, muda tuh meme ini, meme metuh pitulas tiban yang ngajak pak gede. Resepang tiang munyen memen tiange, negarang masih tiang ngalih pematut di raos memen tiange. Ngalih-ngalihin selah benah. Tusing bakat meme makejang to di bape. Tusing bapan saine bes kedas, bes bagus, bes dueg. Meme bocok yen bengajak bapan saine. Kulit meme ini selem kes-kes, matan meme ini blok, bibih meme ini munju, gigi ini rongoh, awak meme ini mokoh. Tuare ada buin sandang raosang tiang ajak memen tiange. Tuare ada benah nang adakin kuku tepukin tiang di raos nih. Ngancan gedeg basang tiange ngenehang ngelah mimi tuare ngelah pengrase. Tuare nawang angayu bagi. Dikenah tiange tiang mesumpah tuare lakar nyumbah memen tiange buin pidan kayang ngabenang. Tuare las kenah tiange nyumbah paukudan ani leteh buka kekitu. Buin mani semengani tiang ngopi pedaduanan ngajak bapan tiange dijinengi. Ngewanenang tiang metakon. Taen ngenehang kengken yen imimi ngelah mitre. Bapan tiange ngerausang kopi nih, lantas mesaut aji petakon. Kemudian ani gitu kenehang. Nah saget imimi ngelah mitre. Imimi mulai ngelah mitre. Uli pidan kuda kadang subuh yang lah mitre. Bapa nawang. Muda sing. Bapa kuranane. Muda bapa mendep. Bapa tresna teken memen saine. Perhitungan bapa tuah neket ditu. Capek nih meme tresna apa tusing teken bapa. Tuah rekenahang bapa. Ani penting bapa nih tresna ngajak iya. Raos bapan tiange nyari. Kopi ni buin gerosange, pejange, gerosange buin acepok. Mare buin tutugange ngeraos. Iraga hidup di gumini kilit karma man. Sesai suba bapa nuturi nyoman. Mekejang ane jalanin jani, mekilitan teken karma. Kewale, iraga tusing nawang. Ane jalanin jani, lakar bakat karma ane durinan, apa jani iraga tuah nebus karma ane malunan. Nyoman masih ento gamel. Ada banget pundukan ini nyelimputin pejalan nyoman nih. Mejalan dogen. Sayangang somahi, sayangang pianake. Mirip mulai jatuh karma nyoman nih ngelah mimi demen memitre. Angsek tangkah tiange ningehang pebesan bapan tiange. Kengken carane apang bisa ngelah basang lan pepinah lantang buka gitu. Mekelu tiang ngenehang melajah ngelasang apa nih suberasa yang tiang. Tiang ngelah mimi demen memitre. Unduke ento setate ngelikup kena tiange. Tiang tusing lakar nuturang eni teken kurenan tiange. Apa buin teken pianak-pianak tiange. Sakewale tusing nyidang tiang nyimpen pedidi. Yang imeme buin ngelah mitre. Apang ada dogen ajak meduman unduki eni pemuput nih tiang ngirim WhatsApp ke Mang Yulia mitran tiange. Inggih semeton titiang sareng sami punike cerpen sane memurde memen tiange demen memitre. Seru pisan nggih cerpennyane. Memene memitre. Ternyata pianakne masih ngelah mitre. Inggih, semeton titiang sareng sami matur suksema puniki sane sampun nyarengin nggih sane sampun mirengang puniki cerpen sane memurde memen titiange demen memitre. Malih pisan selamat Gus Weda sane sampun ngemolihang
Sastra Rancage, penghargaan Sastra Rancage 2022 dumugi ring warse selanternyane ring 2022 utawi 2023 puniki wenten kekawian sane anyar punika taler semeton sane lianan medue malih pikayunan jagi net bintang buku inggih wantah asa punika sane presidator yang titiang rahinane makin matur sukseme Om Santi 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 Om.